Na thengia wa ruhonge rwa kurwirira ihoto cia umundu rwa KNCHR kuruta riboti egie uhuthiri wa hinya mukiru ukabira na wagarari wa ihoto ni kanju ya kaunti ya Uasin Gishu kuri ahori biashara na aria maikaraga tauni-ini ya Eldoret gutire ikinya rioyetwo na maundu no kweherera mareherera thiko nini thiru ahori biashara anini hamwe na aria moruraga tauni-ini iyo ni marang'ethanire na kanju thutha wa mundu umwe kwirikana gukua kumana na kuhurwo ni kanju kama wa Githinji ena horo makiria kiru na cieko ciao nyamu tauni-ini Gikuo gia Kevin Otieno uri urerikana hurirwo ni kanju muthenya wa Juma kiumia githiru na gucoka gukua muthi wa Jumatatu nikio gitumurite gicanjama gatagati ga kanju na aria moruragia indo hamwe na ahori biashara hanini ya tauni ya Eldoret. Hii Uasin Gishu imekuwa kisirani sana, hatukai na amani. Sisi kwa manyumba tumebaki tunangoja wasee jioni watuletee unga na maisha vile imekuwa ngumu. Wanakuja na mainjari jioni, tunasikia wengine wameuawa. Sasa tunataka tuishi acha hapa Kenya. Kevin arerikana ukorwo ari umwe wa aria morite kambi-ini ya kanju ya Eldoret Rescue Center arunake makiuga aria makoragwo magitwarwo kuo mamba gutegurwo maguru niguo matikahote kura kuma kuo. Kanju alikuja wakatufukuza wakamshikia huko chini kwa mtoni, kumshika wakampeleka rescue, kupelekwa rescue so akapigwa, akaona hapa hii nikaa dhuluma anafanywa, akaamua kutoroka wakamshika, wakavunja hiyo mguu ati apone rescue ndiye atoke. Kutoka anakuja anatuambia machari, niko na shida ya huku kwa mbavu. Tukamuuliza unasikiaje? Aongei, ulimi ni mzito kwake kuongea. Kidogo akatuambia fanyeni hivi, nitoeni kuwajua niekeni kando. Tumembeba tukiwa wawili, mimi mmoja yake na mwenzangu anaitwa Jomba. Tumembeba kumweka hapo kando, dakika 5 ijaisha so amekauka. Arũĩrĩri a ihoto cia ũmũndũ nĩ meyumĩrĩtie gũkũmithia ciĩko ici cia ũnyamũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ kanju na kũria kaunti ya Uasin Gishu ĩkorwo ĩkĩhinga kambĩ ĩno ĩrĩa rĩu ĩrananio nĩ aikari a mwena ũyũ ta shakahola na gũkorwo magĩbuta wĩra mũrũgamĩrĩri mũnene wa kanju mwena ũyũ Cosmas Kerich na ũrĩa mĩeri mĩhĩtũku akoretwo agĩkuruhanio na cira thutha wa gũkorwo akĩra jaji ũmwe mwena ũyũ na gũkorwo akĩmũraga. Wako na mahali huku hivi sisi huko rescue tunaita shakahola. Kuna chakula hili ambaye kanisa wanatoa. Hiyo chakula hawapewi. Wale watu ambao wako pale wanaenda wanagawa hiyo chakula wanachukua. Hawa vijana wako kule ati ni rescue center wanakufa kwa sababu ya njaa. Hiyo ndio sababu umesikia ni shakahola. Wanakufa sababu ya njaa. So please tunaomba hiyo rescue center ifungwe. Bado mwenye anatajwa na watoto ni Cosmas Kerich. Cosmas Kerich ni mtu aliletwa na governor mwenyewe afanye hiyo kazi na akawekwa pale kufanya kazi. This is an officer ambaye ana capacity, ana hiyo status kuwa acting enforcement officers, but anafanya hiyo kazi. What is he doing? So we want Cosmas asimamishwe kazi with immediate effect. Ahori biashara tauni-ini ya Eldoret makoretwo magĩtetia kanju nĩ kũhũthĩra hinya mũkĩru na ciĩko ciao nyamu tauni-ini ya Eldoret thĩna ũrĩa maugĩte ũkoretwo wĩhĩrĩirie kuma thoko nene ya irio ya tauni ĩno ya Hingo. Hao watoto hakuna kazi. Mtu anakuja kusabisia mtu gari anapigwa. Mtu anakuja hapa utafuta hata ataweza kubeba hata kuniletea apee chakula anauliwa. Rĩrĩ riboti ya gĩkuũ ya Kevin Otieno yumĩte na ĩkaringana na mĩario ya arunake kuuga atĩ akuire na nguraro thikũ 4. Rĩu ahũri biashara na andũ a ndũrĩrĩ ingĩ rĩu maraikara na hũ matoĩ kana kũrĩ na mũndũ kamateithũra kumana na ũnyamũ wa nyanake ici iria ciĩtaga kanju ya Uasin Gishu. Wanakuja kutuambia ati hii ninji si yetu. Hii kaunti si yetu. Ukisema wanasema wewe ni Mluya ama Mjaluo huwezi kaa. Ama Kikuyu huwezi kaa. Maya mahanĩkĩte thikũ nini thutha wa riboti ya ahũranĩri a ihoto cia ũmũndũ ya KNCHR kuga kũrĩ na ũkabira ũndũ ũmwe na hũthĩri mũkĩru wa hinya kuma kũrĩ kanju wa kaunti ĩno. Handũ-inĩ ha Wega TV njĩtagwo Kamau wa Githinji. Wametuzoea
Thengio muno kama wa githiji ni riboti iyo na ni mwihoko witu ati ndogamano iria ikoretwo igithie na mbere county-ini ngurani atagati ka maobitha a kanju na ahuri biashara ni gukorwo igikinya mwisho na ahuri biashara aya metherwo kihonia kia ndogamano ino.